inside for a minute. dukeneye kujyamo indani niyo yaba umunota umwe. Please, do us a turakwinginze dukorere ka faveri. Could you make an exception, please? watubabara tukajyamo indani. Come back in half an hour. umva ugaruke mu gice cy'isaha turakwinginze. Kwa madamu Wongo tayari abapolisi nibo bari kuharinda. Ni kwa madamu Wongo ni kuri sitasiyo ya polisi. Katorore Please. giti nani dakora ndakwinginze. Oh man. Iyo naka kantu karatuma nkureka winjire. Letting you in now. Umva utungutu basi tuneke twinjiremo indani byaka kanya. He's already got a visitor. Urabe? A visitor? Fandapfa guhimiriza hano. Tugarukemo hano. Ipuman niko turora Kung Fu Legend. Master Ip. Master Ip wari waje kumureba. Ni wa murara bamwita Liu. Yari umunyeshuri wa Master Wong imyaka ngo 10 yose. Niyo urebe to Liu yuwa. What are you doing here? Urakora iki hano? To see you, of course. Kugira ngo nkurebe Master Ip. Urebe? Chaka kukureba. Master Hong. Master Wongo. Did you kill him? Wamwishe. Kagabo. Karashinyika. Wamwishe wakigoryiwe. Karashinyika. Urebe? It did. It was killed him. Cyane pena muri gasuye. Karabyemeye kadaciye ku ruhande. Bakwereka ukuntu byagenze ni mugoroba. Umugabo yaje afite igihoro gisa nk'icya Ipman. Ahita yica Master Wongo yari yicaye yibere ku gikampo. Nta nubwo yamuhaye n'umwanya wo kwitekerezaho. Yo. Rabe! Kagabo kaje kambaye costume nk'iya Master Ipman. Karaza gakata Master Wongo. Nuko byagenze. Yo. Nibyo bari kukwereka. Ndagira ngo urebe. It's by the law now. Umva, ariko uriya mugabo ngo yakundaga amategeko bya danje. You don't have evidence that... Kimbabaje nuko nta kimenyetso ufite cyo kunshinja. Kinyendaro karamushwanyuka. Just look at you now. Irebe we irebe. Behave yourself. Nta nubwo wanakitabara. Me. No, nsaba. There's influence. No, nsaba. You from here. Ntabwo uriya munyamahanga gukure hano. I'll let you open your MA school. I'll also give you lots of women and tons of money. Uraza no kuba wanafungura iriya shuri niwemera kubyihorera. Urahabwa amafaranga menshi. Sound good? Ipo byemere si byiza. Ipo yarebye ikigoryi. Jail. Napfira muri gereza. Then associate with bottom of the barrel. Aho gukorana n'ibigoryi nkamwe. Yabise ibinyendaro by'ibigoryi bitagira umuco. Ho! Arako. Rip. Master Ipo. Kivayi. I care about your wife and son anymore. Ese basi nta nubwo witaye ku mugore wawe n'umwana ra? Abuze umugore yarahindukira. I heard Kimwereka ifoto. that your son Numvishe umwana we w'umuhungu really likes the wooden dummy you got. ngo nawe akunda gukoresha akunda kwitoreza kuri ya wudu ya yawudeni yawe. Don't you dare! Wakigoryi. Reka cyangwa kigabo bakiseliyu umwicanyi. Kila. Yo, ini de gisagara. Man, Ipman. you were given a fair chance. Naguhaye amahirwe naranayaguhaye. Kegekaho gikinguraho. Urabe murara bita yago. You were given a fair... Negetseho nyinguyeho. Yegekaho anakingaho. Afite uturinete yitwaje ukeri niko twa turinete Saranda yambara. Iyo mujinga we. Umugabo agenda aseka. Alaka Kagabo kavayi urati kageze hano. Oh! Kageze hano. Tinago wita ku mwana we n'umugore wawe. Man. Igihe cyo kugenda mwana. Rebe igihe cyo gucaho umwana maniga. Kagabo nuko kavuye kumbuko kakagiye. Ari umupolisi wavagayo. Ndagira ngo urebe. Acao gake nundavayo bose bambaye amakabutura ni kuri ya kera bambaraga. Nyagasani nundavayo Nyagasani muhikabutura bazita ngo ni sekuru. Director Shu niki Back. gira vuba. What's the matter? Someone Niki trouble. hari umuntu uri mu byago.
Go on. madamu ipugira vuba vuba ati hari umuntu uri mu byago. Ninde? Kumbe kuntu umudamu yarankaye hano wari ubashe gufungurira. Ni abapolisi ninjoro bamaze gufungura barigendera. Sir, Ko bakagiye. what's going on? Uyava ati nibiki bijya mbere hano. Amatara avaho. Ho! Amatara avaho. Aka kababo batamiyo bise ngo ni time of death, igihe cy'urupfu. Filime nazi bazaniye. Mu masaha ninjoro baramufunguriye ariko amapingo bayamurika abapolisi baza guhengereza. Barano ikiraro gihita cinjira. Go about your business. Musubira mu bibareba mwabigora kimwe. Abanyamahanga na abanyamerika bayobora nde? Bayobora abashinwa. Asking you to do much. Nta kintu ugomba kuza kubikoraho. Just pretend you didn't see. Wigire nkaho ntacyo wabonye. Said Ukomeze uvuge ngo he who's ninde not uri kumwe nanjye urwana nanjye uhanganye nanjye. Aba ariyo magambo ukomeza uvuga. Umva umunyamerika yaze guta mu gitafande mukuru. Do Hebe arabinjiye n'udushoka kuri Master Ipman. Uyu mugabo ni mubi. Ubundi n'ababeshye filime yanyu muri mu nyungu. Akagabo kari power kari na pose karegamye bakuraho udushoka. Turaje tukubagira ibisiga. Master Ipman bavayo. N'utugabo twavuye twambaye gutyo natwo twari imfungwa mwana indani bivuze ngo umugabo ari bamupangiye. Tugabo turimo turanatumura ni imfungwa yarari gereza. someone wants you dead. Hari umuntu gushaka wapfuye. Havuye kagabo gafite utwanwa watubara tumwe tubiri tutatu tune dutanu 10. Master Ip kagabo n'utwanwa 10. Araka take bata sene Mulati Ipman arabizi hano araza kuwapfira kamubaya mbayo aramutse atirwanye hano rapfa. Brata dora kagabo alaka Ipman mugace babayo kwe abura gato burate bamucira amapingu mwajya mwabona alaka Ipman muri gereza burate kwe bindura isura hano burate Ipman kopo ara bakopora Ipman. Kumbe arundi wavagayo mu gicucu. Kano kagabo kakinye filime jo iyo bita Brand Soldiers man umugabo yarayirimo mu karebe mama yake na mama Bride Soldiers man kagabo kavayo aurati perfect wimano. Aya Sir, nyakubaho how much do they pay you for this job? ubundi bakwishyura ngaye mu kazi kawe avande bamugezeho This much. amafaranga wayahabwa ari menshi cyane In avande man's life. ukaduhereza ubuzima bwa Ipman. You'd make a killing. Tumwice we nta kintu ukora. All you have Wipoint to do is write in your report cyangwa se ugumudukoroho za raporo that nari and died in the riot. kugeza ubwo uriya muginga n'ubundi ari buze gupfa n'ubundi ntabwo ari buze korogoka. Anything else? Hari icyo ufite cyo guhangayikira? Fande hano hari abari kugaruzwa ibyasi bigeri. Ipman kopo rugondi hene burete Ipman kopo Ipman bakeneye kumwica mwicane. Kagabo kari kureba kagabo kibere ku matabe gabo kamuteye ibintu shawo dara kagabo karashinyika ko kakamushombye do abura gato do dara kagabo nirwanyi kopara gakopora gatamo kwe burate kopora burate abura gatoya dore alaka Ipu kopa gatamara gakopora alaka Ipman bamuteye ibyuma alaka kagabo karayirita wagira ngo nagaturumye
cyakwa buretse kagabo karongera ndaje ruka cyakwa daboki kirare buretse wapi wabaraka kara mushombara yikuramo Toda ipu ara kakarura koma gita buretse kopa aladudu buretse ipu kwe kataragenda ngwino sindaba kopo aragakopora kokwe agiye nawe bamubazi ari kuvirirano karamufatirana cyokwe kabum rimwe bamubazi ipumani kumbe ahurati mu gisagara bucece arabavuye ni bande mu gace ine ntabwo tuzi bano bo ni bande sasa bivanze mu gace bivanze mu rugamba mu batwike abaje bazanye ibisasu batangira gutwika bikoreye utugunguru wewe umuriro akuno baje gutwika kwa Ju Jini Songo baje kumutwikira we narengeze ngo nigereza bakura y'imishyo bibutse Jini So yari yifitiye uruganda rwe bahita bataka nakubwiye kano gacu umuzungu aragakeneye kuneza cyangwa kunabi mu byamere barababaga baje babaga abaturage baje babaga basaza bakubita bica nk'abica inzoka abagabo n'abagome hakuno ipumani nawe hana kagabo kava kopo ni umugeri gakuraho icyuma ndakwishe kavuze ngo someone want you dead ari ugukeneye wapfuye muzi ko ino filime ni kwisobanura saa sita z'ijoro kandi mwe muri kuyireba saa yine kandi mwamuzi ngo nibwo igikozwe nayikoze saa sita z'ijoro niyo mpamvu ubundi ngiye ndisakura y'umugabo barano aruwarashe muhagarare mwabigoryi abapolisi bavuye musobera mwuka ry'ibijumba byahagaze kumbe ni DJ iratejemo Master Ipumeze sawa yababwiraga ati ndarengana I'm fine. meze neza Take him to the infirmary. mumujyane kwa muganga avurwe DJ irahagereye igihe Back to your cells. ibyo bigoryi mubijyane muri gereza mubijyane yari guseka afande dore agafaranga Money. amafaranga ni menshi I could never earn this much in my whole life. ntabwo nigeze nkora ku mafaranga ngana gutyo ubuzima bwanjye bwose mbaga twenga ariko ka afande wana mabyi ya Rusiferi afande This could. ayo mafaranga How many nice things, I wonder. yagura ibintu byinshi cyane byiza cyane nyeneye pe However, ariko it can't buy the lives of my fellow men. ntabwo yagura ubuzima bw'abashinwa bagenzi banjye I am an officer. cyenda afande ndi umupolisi navuye igishari Not a dog. ntabwo ndi imbwa Okay, abandi sawa get out. musohoke hano mucyo bari baje kumwofaringa amafaranga afande The position of chief inspector ariko ndatekereza ufite umwanya wa chief inspector si ufite needs a change up. kugira ngo ibyo bintu rero mbihindure ndaje nkugura uwo mwanya wawe kagabo gahita kavayo kimwije imoso gasohoka kahuye na fande kazi DJ ira mwabigoryi mwe nkazo mbadora fande DJ ira ariko aba yambaye akagofero yagahengetse yabyimbisha amatama yakuri utwiso n'utuzuru darachama bra leo nakwata kutano urabe kwata kutano yageze hano uruganda rwe barushumitse banganye n'umunyamerika kandi hari umuntu wangana nawe nibiguhire da isi yageze hano
uruganda rwagaburiraga abaturage bararushumitse. Ari nkawe wakora iki? Garuke kuri Madamu Ip. Madamu Hongo, Madamu Ip yap. Nda. Hakuno yaje kuremo yambwira ati mugabo mwiza waretse tukisubira muri Foshani. Koko ngo nta muntu gukeneye. Waretse tukigendera. Mugabo kubyumva biramugora. No. Oyo. Mugabo mwiza. Ebe. Honey, I was so worried. Nari ngwangayikiye. How are you? Fine. Meze gute? Meze neza. Mugabo. Mugore aza guha umugabo care. Mugabo wabuze gatoya ngo apfe. Ko bari hano wa mupolisi kaza ari kubibona. Mugabo arambwira ati urumva ngende umwicenye wajya kwica umuntu nkataye intwaro. Perhaps really going to Nyakubawa. transfer Ip Man to Kennedy Prison. Ndatekereza twakabaye dufata Ip Man tukamujyana muri gereza ya Kennedy. Yego. Urebe bagomba kujyana Ip Man muri gereza Quick. kuko n'ubundi arega nubwo bari kumwata kicyari kicyaha kiracyamuhama. Intwaro barayasanze n'umwicenye yari yambaye nkawe. Ntafite n'ukuntu yanabigaragaza. Ndatekereza bitangiye kumvikana. Kill so openly, so Byanga byakunda uriya mugabo PK yagerageje kwica umuntu amwica ku mugaragaro. Urebe yari yaje yiteguye. scared. Misengira ubwoba. The odds are against Ip Man. Ati kuko bari kurwanya Ip Man bibi cyane. Only thing we can do now is keep him alive. Uzi ikintu twakora kano kanya nukumureka ari muzima DJ Irawe. Exonerate him. Reka tumureke aguma ari muzima. Are there any new leads? Kugeza ubwo turaza kubona ikindi kintu kizima twakora nyuma. Umbe. But the case is already clear. Ariko ikirego kirumvikana fandi. Ip Man stopped the demolition of the dog factory. Ati byanga byakunda Ip Man. Pikes- Arimo aragerageza kwangiriza ibyo uriya mugabo ngo ni pike byose yifuza. Ubwo pike yari yaje kwihorera. Can we run an investigation on Pike? Waretse tugakora iperereza kuri Pike. Kwari byo byiza. Andaramureba yabonye abagabo bazanye amasanduku y'amafaranga. Masanduku ya metero 2 yose yuzuye amafaranga. Pike, Wewe ukora iperereza kuri Pike? do you have any evidence? Ufite ikimenyetso? Besides, he's a renowned guest of the Hong Kong governor. Cyane ko ari n'umugabo wubashywe muri guverinoma ya Hong Kong. We're backing him too. Abanyamerika ati abongereza bari inyuma yabo. Our hands are tied. Hano urabizi ubutuvugana abongereza nibo bameze nk'abo badukolonije. You. Wabibonye ibyo yubwe yakikorera. Hambe. Can't just sit here as he twists the truth. None twicara hanga tumurebere. But we can try to understand the situation. Icyo dukeneye kumva kano kanya ni situation turimo. I suggest that you take a temporary leave and Wa mwana we ndatekereza naguha akaruhuko kaba witaye. investigation for the time being, Ibyo bintu uvuga ngo by'iperereza wenda ukazabikora nyuma. because you need to be able to protect. Nakubeshye wowe ubwawe ukeneye kwirinda. Byo kuvuga ngo urarinda Ip Man nawe kwirinda utabishoboye. Iyi niko. Urebe The uniform. I don't seek to save myself. kuba nambaye uniform ntago nayambaye kugira ngo njye ubwanjye nzitabare. Urumva umupolisi muzima. An officer's mission Uzi misiyo y'umwofisiye nkanjye is to speak up for those who were wronged. nukuba navuga cyane neruye kuri bari abantu b'abanyamafuti. Simbatinye And fight for justice. nkarwanira ubutabera bw'inzira karengane. Showing them through our actions, Dukeneye kubereka ibikorwa byacu afandi. justice will prevail. Tubereke ubutabera. Ngomba Death down. doesn't scare me as an officer. Ntabwo ndi buze gutinya gupfa rero kandi ndi umwofisiye w'umupolisi. Urebe DJ Ira yanze kuva kwizima. Ye ntabwo ndi buze gutinya mwana. Ndarwana ahubwo mvuge naneruye byadanje bibi cyane. Umbe! It's gone. Umva doke yagiye. What right do they have? Burn down the. Hakuno bano uko bavuga ko ryari ibigabo biri kunywa amatabi. Bring them in. Iki kigabo kipoye kiri na pose cyumva abasaza bavuga. Using Pike's money for the election. Hase iyi guverinoma ubundi maziki. Why would he care? Reka ryose bitegereje amafaranga yabira bikorwa by'ibinyamerika n'abongereza. Iyi guverinoma ni guverinoma nyabaki. Abaturage bacu bapfa. Mureke turwane. Abaturage batangiye kwigaragambya sasa rero.
Director Shu, reka tubikore Director Shu. say something. gira ikintu uvuga. Director Ip Man Kung Fu Legend. Abanyamahanga bafite imbaraga zihambaye cyane. Nawe urumva umunyamerika n'umwongereza yishize hamwe. Wowe umushinwa ngugiye kurwana. Scared? Nta bwoba mufite. What do we have to fear? None ni iki tugomba gutinya? Irving, Kujya gereza? Even if we can't work Upase reka. this, Turarwanira ubutabera bwacu. get justice. Turwanira ubutabera. Abaturage bageze nyuma barigaragambya. Aho bakoraga n'ubundi bahatwitse. Bari hano. Shu, Director Shu. saying anything. Kubera iki ntacyo uvuga? Shu, Shu gira icyo uvuga. Director yabuze n'icyo avuga. Ni Shin Shung. never abandons us. Urebe. I believe that heaven Ngiye njya nizera yuko ijuru never abandons us. Where ritigeze rita abantu baryo na rimwe. there's a way for us to rise up. Nta nubwo ryigeze rijya kure y'inyubako zacu. Urebe. Abaturage baratunganye. Sa n'ugutungana nta kabaraga. Mudusubize inganda zacu wana. Baje kuri government. Muduhe ibyacu. Urebe. Baje aho abanyamerika bakorera. Pests away. Gira vuba vuba biriya bigoryo byirukane bive iruhande rw'inyubako yanjye. Urebe. Umunyamerika biriya bigoryo bikuriye iruhande y'inyubako yanjye. Punish the gangsters. Ubutabera buvuge. Back up. Avayo abarara. Avayo abarara. What are you Ah! yelling about, huh? Kubera iki mwe murasakuza? Kubera iki Da. Urebe. Kagabo kavayo bakise Ryu. Shujin-san, Shujin Song. you must be tired of being alive. Ndatekereza umaze kurambirwa ubuzima bwawe ntabwo gishaka kubaho wa mugabo. Uyu mugabo His name is Lei Yu. bamwita Leyu. He colluded with gangsters, burned our dock, Arimo arakorera ibyebe akemera kwataka abavandimwe be. tried to take our land. Yagerageje gutwara ubutaka bwacu. This is that man! Ni kino kigabo. Rebe. Dore ukuntu kireba. Dore ukuntu kireba do. Mwaza mumbaza ikizi. Niko kuri. Fotora ifoto nziza mwana umfotore nako yo uturinete twa jokeri. Famagambo. Knows. Rebe. Kira vuba vuba. Look. Umva birumvikana. Let's see who else is tired of being alive. Kiye nangiye kubona ninde muntu umaze kurambirwa kubaho. Snatch that camera now! Mumushyiraho kamera mwake kamera uyu munyamakuru. Murungi sabe wa muginga wizani iyo kamera. Murungi sabe wo karya ibijumba we. Bamwaka kamera Murungi sabe. Rebe. Bari kumutuka ngo arakarya ibijumba byahagaze. Mr. Pike. Mita Pike. Gangsters seizing the dock and assaulting the citizens Abantu bamwe bari kuvuga yuko wagiye ugashimuta imikumbi yabo. here. Yaraje banga gutwara kamera. Koko wa mugabo we uri gutwara imbata z'abandi. Ibi byose ni ibyiki. Nonsense. No abagoryi barambeshyera. How do you explain the gangsters who just ran away then? None ni gute wagerageza kubisobanura abarara bawe baza bashaka kwirukana abantu baje kukwamagana? Wabisobanura gute? What? Abarara. Gangster. Cyese ngira abarara reka. Ahita bamwegera basore reka turebe ko nta barara ugira. Born devil. Kinyamahanga kikibi Quit pretending. kigira ikintu cyiza. Then. Naritegetse ngo batwike ibyacu. Free Master Ip. Watumye Ryungu aje gutwika imikumbi yacu. Release him at once. Ufata Ipumani umufungisha muri gereza. Urangije uragenda baramurekura uhita wohereza abantu ngo bamwice. And give back our dock! Garura ibyacu. Akosha ntukajya uvuga imbere y'umukire ubwanuka. Talking about. Cyo uvuga ntago mbizi. If you have any questions, contact Nimba hari ikibazo ufite my lawyer. wahamagaye avoka wanjye. Okay? Niko munyamahanga kandi agahita ajya ntugende we mutata ku mukire murekure mata Ipumani. Ebe Hurry up. bidatinze mugire vuba. Quick. Hakono ndibutse Ipumani kari yaragiye kwicwa n'imfungwa. The dock factory is gone. Umva uruganda rwa Mr. Jean rwatwitswe. I'm sorry. Ihangane I couldn't help you. ntago kugufasha nabishoboye. It was Lei Yu again. Hari wenda nyine kongera kubona Ryu nanone. He killed Master Hong too. Yishe Master Hongo Ryu. He killed Master Hong? Yishe Master Hongo cyane yari we. Be thy name, thy kingdom, To thy will be done on earth as it is in heaven.
atari umunyamerika ariko uburyo aba arimo arazinga. Our daily Wana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubawe. Master Pike ntuhangayike. All those journalists for you. Bari abanyamakuru bose ndaza kubakwitiraho. Heard in the news. Ejo mu gitondo nta munyamakuru uzongera kuguteza ibyago. Data wa twese uri mu ijuru, undinde ikibi. please forgive me. Igisanga cyumbabarire. Like alive Ngiye gutwara ubuzima. too. Nicyo kintu ngiye gukora. Amen. Bisengesha ariko ry'abanyabyaha. Iyo genda genda. Go. Genda. Tumuka chao. Urebe. Chao tumuka. Down. Debere. Hari kakagabo karwana kindwanyi mukibuke muri filime bita ngo ni Blades of the Guardians kari kayirimo. Ndwanyi mbi cyane arakarara. Kabi cyane. Cike bucike. Pike arangije gusenga. Ngiye gutwara ubuzima bw'umuntu manu mbabarire. Vana y'intwaro. Ni Pike. Cyangwa habura gato. Habura gato Pike agiye kwica umuntu. Pike habuze gato yango yivugana umuntu. Urabe umunyamerika. Why did you let him escape? Kubera icyo utumye acika. Why Kubera icyo utumye him? Kubera icyo utamwishe. Only paid me to kill it, Ben. Wishe amafaranga ahagije se ngo twice Ipomani ko nabonye adahagije. Waba wayishyuye. Akagabo kareno karipoze. Ups the price. Umva ugomba kwishyura menshi. Ari amafaranga ntabwo yarahagije. Fuck you. Urakijyaho wa muginga we. Kagabo ni akanyamerika. Ni akanyamahanga ko babitaga. Urebe. Tugaruke hano. Musohoke. Hurry. Vuba vuba. Quick. Mugire vuba. Kumbe Ipomani na wazanywanga ngo bamujyanye muri gereza bitango ni Kennedy Prison. Quickly. Vuba vuba. Bavayo. Uyavayo. Master Ip. Merely Hua asked me to look out Mail one. for you. Yambwiye ngo nzajye nkwitaho. As long as you behave, Mu gihe cyose uzajya witwararika. I won't give you a hard time. Sinzatuma bigukomerera. Let's go. Ba tugende. Ubwo bamujyanye mu yindi gereza. Afande yari yandikiye umwafande wangate nubwo nzanye muri izo mfungwa nzanye hari uwitwa Ip umunyitireho. Byo bita gukora inshuti mwebwe. Hano urebe ruwaje n'agatoroshi. Da aza hakuno masaha ninjoro atorusha ibyo natazi. Hakuno da Ipomani kungufu regent kaniko bakise. Kumbe dore kakagabo kari hano bakita Liu. Akagambanyi umugambanyi mukuru kumbe nafande kazi. DJ Ira uyu muginga arakora iki hano? DJ Ira se shajya yumva kagira amatwi yatayemo ibiti. Do urebe hakuno do bantu mukeneye filime nk'izi zirenze ziryoshye mugane DJ Ira ku kibuga mubwire ngo dukeneye filime za Perfect Nyiribisiga ariko ako kantu ka Nyiribisiga ntago nyigakunda Perfect w'Imana. Hano rurimo arihambira urebe mu masaha ya nimugoroba. Arjun, Azan make a wish. tanga icyifuzo wa mwana we. Azan ni umwana wa Ipomani. Hebe Happy birthday! mwiza w'amavuko disi. Azan yagize umunsi mwiza w'amavuko. Arjun, Ajani what was your wish? urifuza gutanga kiri cyifuzo wa mwana we? Come back soon to see. Ye ndifuza ko data yagaruka vuba vuba datinzeyo. Yakaba rero tukanasereburana umunsi mukuru w'amavuko wanjye. Azani Your dad isn't here. siko ntabwo ari ahangaha. But may I celebrate it with you? Kubera iki yasereburana nawe ataraha wa mwana we? Uncle Sue, Onkere Shu when it's my birthday, can I have cake too? ese ngiye umunsi wanjye mukuru w'amavuko uzaba ryari Saranda w'Imana? Of course. Uzaba One. Fubanga hape bidatinze. Wait, can we eat Onkere Shu ndashonje. the cake now? Mwaretse nyirira keke. Let me cut you a piece. Umva abana nibo barya mbere. Urebe
twaje guserebura bidi ariko aya maninja asigaye akora bidi navuge yaravutse ryari. Be careful. Abana bahise basohoka hanze abakuru basigarana ariko mwabana murabona ko abantu bakora ari ibisambo babakatiyeho dutoya banatubasiga ku matama bahita bababwira ngo Be careful. abana mujye gukina kandi mwitonde basigarana keke nini n'ibintu mwe mubibona ngwino mfate abantu bakuru basigarana keke nini reka nanjye mbe ngiye. Mrs. Ip, Madamu Ip, I'm the one who got Brother Ip involved, but don't worry. ate ntuhangayike. Ip ninjye muntu uraza kugerageza ndaza kumukora ntugira ikibazo Still breathing. ndacyahumeka ubwo rero Definitely get him out. ndaza kumusohora hariya. Bwana buri gukina kuri ka kantu bita ngo ni wooden we nyamara byanga byakunda hari ikintu kirimo kirabura hano. Arjun is gone! Azana aragiye kakana ka Ip gaciyeho mana yanjye. Arjun! Ajuni to kana bakise Azana babuze Azana abana bakiniraga hanze ninde utwaye Azuni mama yavuyeyo. Arjun is missing. Ati Ajuni aragiye Just 5 minutes. minota 5 yonyine. Murakoze yaje gusura Ip man. Brother Ip, Muvandi what's your injury? igikomere cyawe kimeze gite? It's fine. Meze sawa birenze hebe So late. kuje bwije What's wrong? ikibazo ki? Brother Ip, Muvandimwe Ip I'm so sorry. mbabarire sabe imbabazi. Azana umwana wawe Jen's missing. yabuze no agabije bundi karamubwiye kati nta nubwo witaye kuri famiye yawe wa mugabo we wavuye kwizima ibintu bikarangira. Umugabo ari gereza arashingwa kwica Master Wongo. Kumbe tugaruke hano hari usinziriye. turarinda urabe abagabo baba barinze koko urabe da security turarinda twavuye igishari kari kanyibye hase we avande aza kurema hano aza kureba mu gakashu arafungura ariko se umuraro uri mangari we avande Ip man. azame Ip man we sasa dore gushakira Kopo ari wakubiswe bamukubise ka kinubi. Ip man afite igifunzo wagira ngo ni kinubi yigendera mu muhanda. Barayi bamubwiye ko umwana wiyabuze wo bita Azani bidatinze esa sese kariwe mu rugo. Brother Ip, you. Muvandimwe Ip wowe We still haven't found him. ntago turamubona hebe to umugore yaramubwiraga ati mugabo mwiza waretse tukisubira iyo twaturutse. Umugabo yigira umuhoro nyine akigeze umuhoro kandi kawusiga kawuci akiziritse kumu gasiga kawuci. Ariko pafe wazizi imigani mbona imigani yawe ni hafi ya nayo kabisa. Don't cry. Nuwirira Arjun will certainly be found. banga turaza kubona Azani. Ngore yabuze umwana we murabyumva nk'umudamu kubura umwana we ntago ari ibintu yapfa kwihanganira. Shu Jini Shongo ari hano ari kubyumva. Kumbe muri ako gace hari ka kagabo karimo karanywa itabi karitumura muzandi dusangire se da tabi bano bari kurira cyo batazi Master Ip kaje gakurura nde Shin Looking for you. nagushakaga kahita kakoto kica ndashu kahita kamubaga agasoni Hey! Gakurayo bibiri Master Ip nagushakaga Kabayo! Go! Burate! Go! Jokwe! Mugabari hano yungu yahanganye n'ubuzima. Burate yari kurwanira umugore waragatakura mama we.
si wanshakaga sindaje. Inyubako sizo zubatswe mu biti no mu byatsi zitangira gushya. Bamutwariye umwana mada burimo aho ngaho ndaje nkubitimaga akarabo jyana shwi kwa muganga. Jini songo yego mbanze nkwicira ingegera hano alaka hano. Uyu bamujyane kwa muganga director shi bamubaza hano habi kagabo kamukase bibi cyane. Agira utabara disi n'umudamu n'imiteto myinshi cyane ari guteta kumbi dani do pumari agukubita bimwe biku jagaraza agukubita bimwe bita njagaraza. Uyu bamuzanye kopo kubita mu ngoto. Utakugira imbabazi nawe ntago wazimugirira. Ipumani kopo ari kuga buretse doda kigiraho kimumenya gupfa mutanduranyije. Niko mujye mupfa mutanduranyije. Sigaye mumbabaza kongeranya na bari abapeti nge ntago meze nkabo, singenda nkabo, sinsa nkabo, simvuga nkabo, ndavuga bagahebeba. Mwakimureka kugereranya intare n'injangwe, ibyo bintu murumva bingana? Kindindi intare mu gace Director Shu doesn't make it. hagize ikiba kuri Shu. What will we do then? N'abaturage twakora iki? Atunze benshi, arabagaburira, abaha ibintu byinshi cyane, ni ufite inganda muri kano gace ni byose. Papa barano papa mama afande akazi DJ Ira yazanye ka Ashani. Waruriye mwana wanjye waduteye ubwoba Master Ip. Hebe Yehu has been caught. Liu yafashwe. Kwereka ubundi byagenze gute? Bibutse Liu twamubonye yikatisakatisa muri kano gace, umunyamerika yendaga kumurasa, mwabibonye? Niyo mpamvu ajya babwira ngo mukorere ijuru, muguzakorera Satani azabahemba imihini. Kandi ndabizi ibyo bintu ntago mwabyishimira. Icyuma kumbunda nkwice Won't get away. ntabwo uri bucike isasu. Ntabwo biraza kukorera kumfata. I have evidence. Mfite ibimenyetso birwanya Pike. Nawe mbibutse Pike yashatse kumurasa. Why should I trust you? Kubera iki nakwizera? Yabibonye ko gukorana n'umunyamerika nta kintu kizima cyabivamo. Kumbe barakwereka. Yaje kwereka n'akana kari. Ajani. Umva mu gihe cyose utari buze kumfata. You'll get Ndaguhereza ibi evidence. ibimenyetso Kid. n'umwana. What's Vuze ngo niwe wari washimuse kano kana. Akeneye kwicikira. Yabibonye kuri umunyamerika batabana, yamurashe mu kuguru, mwabibonye. Uyacika yirukanka. Urabe? Against Pike is in this file. Hari ibimenyetso birwanya Pike kandi turabifite byuzuye bihagije. Urebe wabizanye byazanywe na wa musore bise nde? Garuke muri Operation Rome. Arabaje birukanka. Hunati! Ruwaje. Muganga. How is he? Amezate. Pamagambo. Muganga kizunguza umutwe. Kuvuga byamunaniye. Uhita umenya ko nta gisubizo kizima yaguha. Ushaka wamupfuka n'umudomo ukamubwira ati muga icyo gisubizo kigumanira. Nta kizima muganga yakubwira ari kuzunguza umutwe. Reka. Aza kubwira ngo we maburi. We maburi. Aho hantu nguri mba nkubona nkuyoka. I know every. Harya ngo ni umusumba. Murakoze. In the rice jar. Nakuno. Children at home. Blind to their parents. Uyu musore yageragezaga gatunga imiryango y'abantu benshi cyane. Abaye ibyo kurya, abaye ibyo kunywa. The hardships. Urabe! Yari umusore mwiza urinda ijambo rye. That one day, every single worker will have enough to fill. Ndetse hari umugabo wizeraga ko igihe kimwe abaturage b'Ubushinwa batazabura icyo kurya, batazabura icyo kunywa. We have to worry about. Ari nabwo Abongereza n'Abanyamerika bazaba baturutse aha bagiye iwabo. Icyo gihe Umushinwa azaba afite ijambo. Uyu mugabo yarabiharaniye. Because Nabi cyane, neza cyane. None baje bamubwira ngo we maburi.
explanation. Yeah. Katurori. Bari bamukasa ahantu habi yavuye amaraso menshi. Gukira byanze. Abaturage bamukundaga. Uyu byaramubabaje sha bikozwe nande? Umunyamerika, umunyamahanga. Ngo inyuma ngo ari guterwa ingabo mu bitugu n'abongereza ku buryo leta ubwayo y'abashinwa itamukoraho. Onkerishu nika Azan nakana ka Ip Man. Yo Officer May. Officer May. Is this enough? Ese koko bino bimenyetso birahagije Bring Pike to justice. kuba byatuma Pike ajyanwa imbere y'ubutabera? Amategeko Sentence justly. azamuhana bihambaye cyane, bibi cyane birenze. Justly? Azamuhana bibi cyane birenze. Hano uhita wibaza ati basi azagarura n'uwacu yishe. Before Shu Jin-sung was Mbere yuko Jin Song apfa, he only ever wished for hari ikintu yifurizaga abaturage bahangaha: food for these workers. kubona icyo kurya gihagije, cyane cyane abakozi bamukorera mu nganda ze. Yifuzaga ko babona ibyo kurya bihagije. Died. None arapfuye. Pike sentenced justly? Pike ko karaza kubona ubutabera? Ip Man nibyo arimo aribaza. We used to be bullied by the Japanese. Ati twigeze kubaho duhanganye n'Abajapani. Abayapani bakoroneje Ubushinwa bibi cyane. Abongereza babukoroneza bibi cyane. Abanyamerika baje gusahura umutungo w'Abashinwa. Amateka nge mbanyazi, ariko ikibazo cyanyu mwe mwigiye munsi y'urukoma. Abandi profeseri w'amateka yazaga mwakaruse, harimo nka cya DJ Kasimu cy'umutwe munini. Ya bave karame, nge ntago nakundaga amateka. We have nothing to lose. Ntacyo dufite cyo guhomba. Lives for Pike. Mureke tugerageje uriya muginga tumushyira imbere y'amategeko koko. Abaturage barigaragambije sasa rero ndagira ngo urebe. Kashimu. Hano. Iyi filime niyo muzamu nko mu 1800 na gutyo. Niyo mpamvu nimba mwararebye nka filime bita Spider Noir. Jin-sung. Uriya iyo filime nayo yuyirebye ubona amashusho yajya kumera gutya nyine tu. Uriya myaka ya kera baragerageza bagasanisha ibyakera n'iby'iki gihe. The justice that the law can give. Ati mureke turwanira ubutabera amategeko atabasha gutanga. Ip Man ndaza gukoresha igifunzi. Mbega umurara! Ndakoresha igifunzi. Arako abaturage bahise bijya mu gitondo kare cyane, bafite ifoto ya Wong, bafite ifoto ya Jin Song. Abo ni abapfuye. Ndetse Wong yari master uhambaye cyane, wahanganye yanga gutanga ubutaka bw'Abashinwa bwarimo inyubako zakorerwagamo imirwano nako zigishijwagamo ibijyanye n'imirwanire y'Abashinwa. Aho Abanyamerika bari bakeneye ngo box ariyo itera imbere hano mu Bushinwa. Biragenda gute? Katorore banicaye nagan akaguru kandi naragendo nsungu bino ubundi nge baranzi no banyita perfect w'Imana no banicaye negamye no gace gakino ahurati bavuyeyo. N'abaturage turarwanira ubutabera bw'abaturage bacu. Icyo kurya none umuturage uje kurwanira icyo kurya aragutacamura wowe. Uyu mugabo ni umuhanga. If only Master Hong had understood this truth. Yaba Master Hong yarumvishije ukuri kwe. N'amagambo argira kirase. He wouldn't have ended up like this. Ntabwo yakomeye yarapfuye gutya umunyamerika. Hebe. Da. Isn't that right, Master Zhao? Ntabwo ariko bimeze mata zawe. Ntabwo ariko bimeze. Abagabo bababaye. Akira sinya. Ibintu by'imirwanire byanyu mu byihorere. Turabaha amafaranga tubane neza. Nusinye izo mpapuro mata zawe. Hano hari mata zawe. No, don't do it. Nusinye. Bata nagasinya ubwo nawe turatuma sinya neza. If you're worried about not having work from now on, Nimba mudahangayikiye kuba muriho nta kazi mugira ko gukora, you can all come and clean from me. ntabwo mwakabaye muzi ahangaha mwaje gukora iki? Sasa uyu munyamerika avuga nk'amagore mutaje ahangaha utwo tuzi twanyu mutureke muretse munyamerika ni mubaya
You see that what? uko mwakabaye mukuru ubundi boxi nirenze utu tuntu twa martial arts twanyu. Master Hong is gone. Master Hong yapfuye. The Martial Arts Association is what it is. Umva none martial art yacu bimaze uyu ni zawo. I never ntabwo nigeze nshaka wanted it to fall apart like this in my hands. ntabwo nigeze nshaka kurwana gutya nkoresheje amaboko yanjye. cyiza ahita kurayo hano. ntabwo wasinya metere. metere ahita aterayo kashe ni metere zawo. ntabwo wakabaye usinya. hano bari hano rwaje avuga ati ntabwo wakabaye usinya. Umunyamerika yikangamo. hari abaje bafite amafoto y'abitabye Busizi bavayo. yari amaze gusinya abona Ipman araje. baje bafite n'amafoto y'aba master wapfuye bita Master Hong. ane wari uhagarariye abandi ba master bose baramwunamira Master Ipman. Ipman ntabwo urapfa. bari bazi ko yapfuye. oya urakoze ntabwo ndapfa cyariho ndahumeka. Master Zhao. Mata Zhao. Is your mind made up? wabitekerejeho? Master Ip, Master Ip. endure for a moment and all will be calm. umva igihe gishize nari nuje nzi ko aba master mwese mwapfuye. There's open sky. Endure. umva How long can we endure? ese bino bintu tuzabinyuramo igihe kingana iki duhanganye n'aba banyamahanga Until our families are destroyed. imiryango yacu tuyibona irimbuka. Mata Zhao. Master Zhao. Mata Zhao. Fairness isn't earned by enduring. umva iki ntabwo ari cyo kintu cyiza twaharaniye kuva kera cyose twigisha abana bacu kung fu. For martial artists, babandi bitoza imirwanire yacu ya martial arts. when it's time to raise our fists, igihe cya nyacyo kirageze ngo igipfunsi cyacu tukizamure. reka tukizamure kuri bo igipfunsi cyacu kabisa. Do fists even work? igipfunsi cyacu cyane. fists can feed us. tukizamura igipfunsi kizanatugaburira. It is unjust. isi yose izatumenya. Injustice. ndetse reka igipfunsi cyacu kizana ubutabera mu Bushinwa. Strip said is right. If the ibyo Master Ip avuga ni ukuri. world is unjust, our isi yacu itugambanira. fists are isi ituzuye ubutabera. justice. mureke tuyereke igipfunsi cy'ubutabera sasa rero. Justice. haraka Justice. baravuze ngo igipfunsi cy'ubutabera. Pike, Pike. you failed to take over the dock. Now you're here. wananiwe gutwara inganda zacu none dore urahangaha. Take over Junghua Hall. wari ugenewe gutwara Zanga building none uyigezemo iyobowe n'uyu mugabo bita ngo ni Zhao. There's no need to talk about a mere dock. ke ntabwo nari nkeneye gutwara ziriya nganda zanyu z'ubugoryi. British owner ziriya nganda zagombaga gutwarwa na bene wanyu ahubwo njye nkatwara ibirimo. will destroy whatever I want. mwabiginga mwe. umuzungu atangira gutukana. ese koko guverinoma y'abongereza Tell you to kill, yiteguye kwica abantu. set fires, and oppress the people? mwiteguye kwica abantu mugatwara buri kimwe. I don't know what you're talking about. kivuga ntabwo mbizi nta muntu twe tujya twica. You failed to seize umva guverinoma y'abongereza ifatanyije n'iy'abanyamerika bari kwica abaturage ndetse ibihamya turabifite. and frame me for ubwo rero afraid of me. mwaramfashe mu nzira y'ibyaha nigeze nkora. Challenged me several times. muragenda mu nzira y'ibyaha bibi cyane ku buryo ntari kuzakatirwa igihano cyo gupfa. You set fires at the dock. mwaragiye mutwika uruganda rwagaburiraga abaturage Shoo. kwa Shini muranamwica. ubu ndahangaha I'm here to demand justice. kugira ngo nshake ubutabera bw'abantu bacu mwishe. What do you think justice even is? ubutabera uzi ari iki? Tell you. narabikubwiye reka mpite nanabigusobanurira nanone kano kanya. rebe umunyamerika Is the winner who wumva uwatsinze Hates. niwe uba ufite ubutabera kandi dore mwene wanyu yansinyiye. ubu nibwo butabera wa muginga we. fists are justice. none ngo wazanye igipfunsi cy'ubutabera. yego Say that I didn't give you a fair chance. utazavuga ko ntigeze nguha amahirwe. Whoever is able to utterly defeat our wari wose uzatsinda igipfunsi elite Western boxers, cy'abiburengerazuba akadutsinda pe Junghua Hall lab, ubutaka bwose azabutwara nubwo mfite nzabumuha. reka duhurire muri ringi noneho muzatsinda igipfunsi cy'abazungu byamusiwe. ngwino hano urebe.
ni muri kino gihe ubwo abongereza buriya abantu mutabizi Amerika yabayeho ari igihugu kiri aho ngaho kidafite abantu wavuga ngo bano bantu bakibarizwamo. Nyuma y'aho ngaho abantu bagenda ari benshi baturuka i Burayi, abandi baturuka muri Afurika, aribo bariya mubona ba Jay-Z n'abandi benshi cyane batandukanye baza muri Amerika barema igihugu. Icyo gihe rero ahantu hose Amerika yabaga yagiye abongereza babaga bahari kugira ngo babasha kubashyigikira, cyane ko n'abongereza bari banakoroneje Amerika bura mu 1700. Nababwiye ko nge ntago najyaga niga amateka nasinziriye, oya nabaga nkanuye ahubwo nicaye ndi na muryerye. Abongereza baragiye bafatanya n'abanyamerika bajya gukora, nabwo bajya mu Bushinwa bagiye gutwara imitungo, kuko icyo gihe bari bakoroneje Amerika. Nicyo gihe bari kukwereka sasa rero Ip Man the Legend. Arano aro bazanye umwongereza bimeze sawa. Do whatever you have to do. Wakora icyo ugomba gukora, unyicira Umushinwa. Bazanye umwongereza aguhanganire n'iki Umushinwa. Igifunsi ni icyane Ip Man aba Master Ip. Me first. Kari ngewe urwana mbere. Master Zhao, trust me. Mata zawo umva nyizera ntuhangayike. Nyizera nkubita umuzungu shawo. Hano bagiye kurwanira ubutaka bwose uyu munyamerika afite. Umwongereza Brate alaka mata zawo azikurayo izo azikurayo ndagukubita inkonje. Muzungu aseka Gobo muzungu ni muremure Kigali kubita biranga kizungu kirakomeye wagira ngo nuruguma bagira batya akagabo we Hey Gobo biranga kamuramiza imbwa igifunsi shayi mwitera kanseri mu nda. Mata zabo bamukubise giba umuzungu abayo cyangwa tarakubita cyangwa alaka Ip Man mwongereza. Master Zhao, Munyamerika azanye mwongereza mata zabo. Zawe we for you. muri cyanda wowe Ip Man yarivanze. Urambaza ngo ndinde bagira batya arabanza zikurayo Ip Man wingi cyane Ip Man niko bamwitaga. Kubitira umwongereza ngo naje mufatanyije n'abanyamerika reka kure uretse wapi alaka Ip Man kimuvuna amaboko abura gato abura Kung Fu is Kung Fu yanyu y'Abashinwa nothing more than this. nta kintu imaze kiramusembya koko nta kimaze musa nta kimaze mwongereza sekamo mwongereza sekamo nta kimaze Kung Fu yacu katubirebe alaka Umunyamerika yicaye hakurya ari kureba abagwani buretse wapia muvuna amaboko musa ko mbona hano mfite katurebe wagwani buretaramu takura uyu mugabo agukubita bibi cyane ukabura ubwenge Gobo gukopora ukabura ubwenge alaka Ipu Gobo amuvuna amazuru. Uyabireba ni umunyamerika umwongereza mwene data ko bamumereye nabi. Ko bamumereye nabi uyu nawe abayo akiranga umugabo ni mubi n'umuboksa we ni umunyamerika umwongereza ku migeri baramutakuye box umunyamerika yagukubitiye umushinwa isi mwikaragiraho. Master Ip Man, Are you telling me this is your limit? ese ko kangani ugarukira mwana honyine Ip Man we uyu wazanye box umwongereza w'imigeri bari bamumereye nabi. You claim to defend appears. Ubu nibwo bwa butabera bavugaga se shango urimo urarekarama imbaraga z'Ubushinwa ko nazo mbona biramushwanyuga. Master Ip haguruka gira vuba. We're counting on you! Master Ip! Mwana ni wetu shingiye Master Ip haguruka. Please! Basi reba wongo na shu bipfuira ubusa. We believe in you, Master! Basi horera shu Ip arongera arahaguruka gusa bamukomye bamukopoye arongera ava aka kagabo Nyamerika kuri box alaka Box Man acira hano reka nze mbakopore mwebwe. Ewane. Ok
Okay. Do one more round. Reka dukora kandi karawundi. We ni umunyamerika utuntu tw'ibifunsi atwumva vuba. Nyo. Mugabo arabanza kurega agakoti, aka gakoti kataza kunkubitisha. Nakajya. Okay. Katurore. Yakwe! Kopo! Yakwe! Iyi ni box ubundi. Kopo kagabo gafite abu. Abu Dabiro. Bara. Kubita. Kopo bara. Kubita kichara. Katara wicharisha. Mujya mwime kwichara. Mutanduranyishe kwekwe. Ewan! Mugabo yasinzire. Basta iparatsinze. Ipoman. Iparatsinze. Kagabo baragakopoye bakima n'umwanya gomeka. Paperhead. Ejo mu gitondo. Lines. Uza umutwe mwitangazamakuru mu binyamakuru kuno baraza kuba banditse. Read. Umutwe uraza kubuyobora kuvuga ngo Led the way Ipumani in trespassing on British owned. yagiye yataka umubutaka bw'abongereza n'abanyamerika. Having no choice, the British fought back. Hanyuma abongereza babura n'ukuntu banarwana n'abanyamerika baratuza. Killed. Ipumani yishwe. Niko baraza ko bari kuvuga bakwiye imbunda baramurasa. Bahita bakokinga. Yatatse ubutaka bw'abongereza. Mata Ipumani. Nababwiye ngo umunyamerika yabaga yoboye umwongereza nako umwongereza yabaga yoboye umunyamerika muri za 700 na ahantu umunyamerika yabaga yagiye wasangaga n'ubundi ahafata umwongereza akaba ari uyobora. Are you not afraid to... Nago mutinya gupfa. Chinese aren't... Twebwe abashinwa nago dutinya gupfa. That's right! We're fearless! Rabe! Nago dutinya gupfa pe abe na gato. Okay. Back down! Turaba n'indurarasa bakirahora baje bavuga. Abapolisi b'abashinwa baje bavuga tereka turebe n'indurasa. Mwamubonye afande ariko mwikabuture agasekuru. Afande aba yakubisema agasekuru akagendera neza cyane Mr. Pike. You've come Mise neza. just in time. Wagereye igihe. Being arrested. Bano bakinga mu bafunge batatse ubutaka bwacu. Urebe batwatatse nago mu bafunga weva wa muginga we. Mu mujyane. Yes, sir! Yego kumbe bafungiye ikigabo kinyamerika n'icyongereza babitwara baryo. Mufasha umuntu utari uwa nyawe. Ube Me? Him! ntabwo ari njyewe ari I'll Spike. suspect your involvement Erega sha twaraguketse na kare. in cases of illegal demolition, Twaguketse mu bikorwa bigenda ibikorwa bibi cyane FS. kugenda utwika inyubako z'abandi. free of official Mufata abantu mubarenganya. Ubu ngubu rwose investigation. impapuro zigufunga turazifite mu mutwaro uyu mugenga. Masekam. Try to arrest me. We ntabwo mugomba kumfata. I want to see the governor. Ngenda kubona guverineri. Guverineri yamara guverineri akira impapuro. Take a look. Reba witonze. This is an arrest warrant personally signed Iyi narete waranti by him. yasinyweho na guverineri wawe avuga ngo dutware imbeba. Moreover, Leahy, who has already Confessed. Yafashwe yemeye buri kimwe. will strive for a reduced Niwemera ukamanika amaboko sentence. nyamara waza gusanga igihano cyawe turaza kukigabanya. And your fate will Ariko sha nukomeza kuvuga amagambo menshi ngo twebwe turi abazungu. be much worse. Igeno ryawe riraza kuba ribi cyane mu mujyane. Let's go. Tugende bahita bajyana ibigoryi gutyo. You're all gonna... Yeah. Go. Why, you... Imbunda! Kopo! Kimbara rasende! Kumbe umukobwa yarakanuye. Kobwa yarakanuye. Kureho bahita bakwica sida umutwe. Hano warwanyije inzego. Kandi inzego ziba zemerewe kwirwana do DJ ira mu gakanzu. Mukajipo do gafite na pasu isa mupasura bucece. Yipawe! Roka DJ ira n'umurakari. N'umuribwe. Ipuman the regent. He gets his just... Bakise Ipuman the regent. Yo. Murderer brought to justice! Yo. Businessman! Hano. Justice earns! Master Holmes! Akana kabyutse katanga ibinyamaga. Umuntu yapfuye. Tugareke kukirana icyariyo. Cyemeye kugambanira abazungu sha abazungu ntacyo dupana. It's here. Matayi pari. Uyu nako ni zawo zawo. Ipumani. Muri hano. Salute, Master Ip! Ipumani urakaza neza. Thank you all. Murakoze cyane mwese. Master Ip,
We've Mataipu been discussing it. twabiganiragaho. Position of association leader is meant for you Rwose ni wowe ugiye guhita usimbura Wongo. alone. Na position twese twemeye ko ari wowe ugiye kumusimbura. Yes, it's meant. Ugiye guhagarara Mr. Wongo. Urinde ubusugire bw'umuco wacu wa Kung Fu. Please stop being modern. Mataipu rwose ntubihakane. Warhol was brought. Hano bamuhaye ikaze ni abameteri bano bose harimo zawo. Harimo n'abandi bameteri benshi cyane bigisha ibintu bijyanye na Kung Fu. Convinced with all our hearts, aren't we? Wabikoze bivuye mu mutima wacu. Ni wowe ugiye kuba umuyobozi wa Kung Fu yacu hano muri Kongo. It's the traditions Tuzakenera kutuyobora of our ancestors. kandi tuzagendera ku mategeko yawe n'amabwiriza. So we don't go astray. Ugomba kudufasha ukareba yuko wagira ahantu tugeza. Except. Mataipu rekera kuvuga amagambo menshi ubyemere. We need you. Mataipu ntubihakane abashinwa shaka tukuntu. Mataipu ntubihakane ni sawa ndabyemeye. Now, Murebe the lion. Suza n'intare hano araka. Murebe ubwo ni ikirori cyo kumushimira ko yemeye uyu mukino mu Bushinwa n'ubu bayisha ubundi nari mu gace bita ngo ni Gwanzu. Murahazi se Shanywana murakaza neza Ipumani ni we isaba umuyobozi uyobora. Iyo abanyamahanga barabahashyize barabirukanye. Eyes. The dots. Mata we gerageza ukora izisho ry'intare nanone se bwa mbere. Isn't it? Yego umva iyi ntabwo ari test. Invite you to Turimo turagutumira dot the I. kugira ngo ufate ishusho rya dragon nako ishusho ry'intare vuba vuba. Avayo ni Master Ip Man. Bwa mbere mbibutse bwo yari arimo arahangana nabo yahanganye n'umudamu ushaka ukubita. 7 virtues. Let's Baje gukora imigenzo. No violence. Quell war. Ibintu byo kwica, ibintu byo kuraburiza, ibintu byo kurwana, ibyo turabyanze. Safeguard welfare. Nzarinda Kung Fu yacu y'Ubushinwa. Abantu nzatuma batuza kandi nzatuma bunga ubumwe n'indahiro. Wonderful. Yewana byiza cyane. Bamukomeye amashyi. Ni Master Ip Man. Mariano hari abandi baje batanga felicitation. Harimo na Fandekazi DJ Ira. Noneho yambaye n'akabote we. Yana. DJ Ira yambaye akabote. Kare kanshinga munono. Me too. Na Fandi. Afande Ariano. Ande afande yanze umufuniko w'amafaranga. Yanze igifunyi nk'amafaranga. Drink. Yebe. Hakuno. Yeah. Abantu bose bamuhaye felicitation. Master Ip Man bahita bamuha umwanya. Mumetere batatu barenze. Araka nawe azamo. Ndakwinginga icare n'ugiye no kubayobora. Uzamura intare. Ip Man ni matazaho ndabinginze namwe mwicare. Arabahagarariye. Master Ip Man ni wasimbiye Mr. Wongo. Araka. Do. Abana shana arafande yishwe n'uburoro. Abana nguri amukagofero ku rugara. Afande na DJ Ramutubote kutubotine kanshinga munono. Urabe nakakana bise ngo nizana. For good luck. Yo. They look beautiful.